Interkulturalni podcast. Sa kojim problemima se suočavaju mladi u Novom Pazaru? Kako mladi danas komuniciraju i da li društvene mreže mogu da doprinesu rješavanju problema mladih ili ih još više produbljuju? Na koji način je moguće razvijati i negovati toleranciju među generacijom koja je stalno online, posebno među mladima koji dolaze iz različitih etničkih zajednica? Kako kreirati ambijent u kojem će mladi na društvenim mrežama, ali i u realnom svetu, moći slobodno da iznose svoja mišljenja i da to čine uz međusobno poštovanje i razumevanje za stavove onih sa kojima komuniciraju? Pitanja su o kojima razgovaramo u drugom po redu interkulturalnom podcastu sa mladima iz Novog Pazara. Moje ime je Teo, a vi slušate drugu epizodu interkulturalnog podcasta koji akademska inicijativa Forum 10 snima u okviru projekta Kreirajmo interkulturalni dijalog. Moja sagovornica u ovom podcastu je Dalija, srednjoškolka iz Novog Pazara. Ćao Dalija, drago mi je da si danas tu, dobrodošla u interkulturalni podcast. Bolje vas našla, hvala na pozivu. Stvarno mi je drago što si danas tu posle onog našeg viđanja na onom dvodnevnom seminaru gdje smo dosta razgovarali o različitim temama kao što su ljudska prava, stereotipi, predrasude, interkulturalizam, multikulturalizam, pominjali smo i mnoge druge stvari. Biće mi stvarno zanimljivo da sa tobom razgovaram ovako direktno jedan na jedan, što se kaže, o svim tim temama, ali i o nekim drugim. I mislim da možemo u toku ovog podcasta stvarno da imamo priliku da, eto, opet kažem jedan na jedan, ali to je opet prilika za možda neki onako otvoreniji razgovor i dublje ulaženje u neka pitanja, tako da nadam se otvorenom i dobrom razgovoru sa tobom. I eto, možda ne bi bilo loše da krenemo sa ovim razgovorom. Moje prvo pitanje za tebe, jesmo se mi, pominjem ponovo taj dvodnevni seminar koji smo imali, jesmo se mi na tom seminaru doticali u nekim stvarima položaja mladih i nekih njihovih problema sa kojima se oni suočavaju, ali evo, za početak me upravo to i zanima. Šta su po tvom mišljenju neka 2, 3 ili više možda po tvom mišljenju problema i izazova sa kojima se mladi u Novom Pazaru pa i šire suočavaju? Iskreno, mislim da su jedan od glavnih problema nedostatak perspektive i osjećaj da nema mnogo mogućnosti, posebno za nas iz manjih sredina. A mnogi osjećaju da moraju da odu da bi uspeli. Da uz to dodam da mladi imaju stalno neki pritisak da moraju uvek da budu uspešni, lepi ili interesantni, a to sve dolazi i od društvenih mreža i od samog okruženja. I još treće jeste nedostatak psihološke podrške. Mnogi mladi se bore sa anksioznošću i ne znaju kako to da reše. Pomenula si u svom odgovoru društvene mreže. Jedna od tema o kojoj bih ja voleo da danas razgovaramo jesu upravo društvene mreže i ono što se mladima dešava na društvenim mrežama, što mladi rade na društvenim mrežama, što naravno kasnije utiče i na njihov generalno položaj, ali i na njihovu, pomenula si i tu nedostatak te psihološke podrške. Društvene mreže su možda i jedan od načina kako mladi upadaju možda u neke i probleme, ajde da tako kažem, pa im je potrebna psihološka podrška da se sa tim problemima izbore i čitali u stvari tu neki spektar pitanja o kojima bi mogli da razgovaramo. Ali hajde da se zadržimo na tome. Komunikacija među mladim ljudima se danas uglavnom obavlja preko društvenih mreža. Mladi na društvenim mrežama najčešće komuniciraju. Da li ti misliš da te društvene mreže i svi ti različiti online sadržaji mogu da doprinesu rješavanju ovih problema sa kojima se mladi suočavaju, koje si ti navela? Koliko su društvene mreže u stvari tu kao neka vrsta pomoći mladima da reše neke od tih problema? Mislim da mogu da budu i jedno i drugo.
ako mi sami znamo šta pratimo, možemo da nađemo motivaciju, edukaciju, pa čak i zajednicu podrške. Ali isto tako možemo lako da se izgubimo u poređenju sa drugima, što vodi u frustraciju i osjećaj manje vrednosti. Kad govoriš o svemu tome i o tim svim problemima, šta kažeš? Kako društvene mreže utiču na način na koji mladi izražavaju svoje mišljenje? Znači sad bismo trebalo bi da razgovaramo o tome kako mladi na društvenim mrežama izražavaju svoje mišljenje i da li ih društvene mreže ograničavaju, sputavaju ili daju više prilika. Šta ti kažeš? Pa nekad daju hrabrost da kažeš ono što uživo možda i ne bismo smeli, a nekada ti oduzmu autentičnost jer ljudi prilagođavaju mišljenja onome što misle da će proći, po znacima navoda, dobro kod publike. I sve to nekako kratko, mišljenja se svode na story time-ove i komentare umjesto na pravi razgovor i nema više prostora za dublje objašnjavanje samog stava. Pomenuo sam i na početku ovog našeg razgovora, a pominjali smo i na onom dvodnevnom seminaru to pitanje odnosa mladih iz različitih etničkih zajednica. Bavili smo se tim temama, razgovarali smo i tad, a evo prilike i sad da o tome razgovaramo i da tu temu u stvari stavimo u kontekst ovoga o čemu sad razgovaramo, a to su društvene mreže i ta komunikacija među mladima. Da li postoji i kako izgleda ta komunikacija među mladima koji dolaze iz različitih etničkih zajednica? Da li misliš da mladi znaju kako da iznesu svoje mišljenje na društvenim mrežama, da to prođe bez vređanja, bez omalovažavanja, podsmevanja ili svega onoga čemu su mladi ljudi skloni generalno? I kako na kraju krajeva da razlikujemo nešto što je sukob mišljenja među mladima, uvek dođe do nekog sukoba mišljenja, od nečega što može da preraste posle u lični napad ili možda čak i u neki kasnije i veći konflikt. Postoji, ali bih sama voljela da je više. Neki se izbliža preko društvenih mreža, što je stvarno super, ali često kad dođe do neslaganja sve ode u vređanje i pređe u vređanje. Mi moramo naučiti da je drugačije mišljenje u redu, dokle god ne prelazi u uvredu. Sukob mišljenja je kada diskutujemo, a lični napad je omalovažavanje osobe i to je ogromna razlika. A reci mi, da li si se ti si mlada osoba, komuniciraš preko društvenih mreža, da li si se ti nekad našla u nekoj vrsti problema ili u nekom sukobu sa nekim, bilo kim, zbog nekog svog stava koji si iznela na društvenim mrežama, zbog nekog svog lajka, zbog nekog svog komentara, zbog nečega što si uradila na društvenim mrežama? Jesam. Jednom kad sam napisala svoje mišljenje na političkoj temi, nije bila uvredljiva, ali je naišla na oštru reakciju. Ispravo sam htjela da uzvratim, ali sam se povukla i odlučila da ne ulazim u raspravu bez smisla. Naučila sam da ne moraš na sve da odgovoriš, jer je nekada tišina najpametniji odgovor. Kad govoriš o toj tišini i o tim pametnim odgovorima, o nekoj vrsti pametnog ponašanja na društvenim mrežama, šta kažeš kad se pomene ta reč tolerancija? Pominjali smo i tu reč i taj pojam smo pominjali tokom našeg razgovora na seminaru. Ja se stalno tome vraćam jer mislim da je važno i da ljudi koji budu slušali ovaj podcast znaju da smo se mi ovim temama i pre ovog podcasta bavili, kako smo to sve zagrebali. Kako misliš da može da se gradi ta tolerancija među mladima na društvenim mrežama? Je li moguće da mladi budu tolerantni na društvenim mrežama? Pa mislim da je moguće i mislim da se sama tolerancija gradi kroz svesnost. Mi moramo da znamo da algoritmi hrane samo ono što već mislimo. Da bismo bili tolerantni moramo namerno da slušamo i ono sa čime se ponekad i ne slažemo i da pričamo, a ne da se prepucavamo, a mi često više komentarišemo nego što slušamo. Mm-hmm. A kaži mi ovako, pominjali smo malo pre taj odnos među mladima iz različitih etničkih zajednica na društvenim mrežama. Da li misliš i šta u stvari misliš o tome da te neke razlike koje postoje među nama, kao što su razlike po pitanju verskog opredeljenja, političkog opredeljenja, kulturnih nekih obrazaca koji ima ili tradiciji ili razlike u tradiciji kojoj svako od nas pripada, koliko te razlike utiču na prijateljstva i druženje i komunikaciju među mladima, a opet kad ih smestimo negde na društvene mreže? Pa ja mislim da utiče, ali to nije
razlog da bi se uništilo jedno prijateljstvo. Ako postoji poštovanje i iskrena želja da se razume druga strana, to može i da ojača samu vezu između dvoje ljudi. Problem je kada ljudi ne žele da slušaju, nego samo da se ubeđuju, tada dolazi do samog prekida prijateljstva ili nekog odnosa. Jel misliš da to, taj prekid prijateljstva, pa koji se, na primjer, desi na društvenim mrežama, je li to problem za mlade ljude? Mislim, onako pitam, čisto me zanima tvoje neko možda mišljenje i iskustvo. Pa zavisi sve, ako smo, na primjer, putem mreže jako vezani za određenu osobu, mislim za osobu sa kojom se družimo, onda može i malo da utiče na nas, možemo da se nađemo u situaciji da nam svašta prođe kroz glavu, da nas ne razume druga strana, da možda smo mi neke manje vrednosti i onda sve to utiče na nas. Ovo sam pitanje namjerno dodao zato što u ovom razgovoru, jer mislim da je dosta važno da se o svemu tome vodi računa, da se vodi računa o tome kako se mladi generalno osjećaju, jer sve to na neki način utiče na osjećanje svih nas. Ali ono što me još zanima, a povezano je sa svim ovim o čemu razgovaramo, jeste taj uticaj influencera, nekih poznatih ličnosti, ljudi iz našeg okruženja, koji su možda malo više ovako prepoznati na društvenim mrežama, više ljudi ih prati, oni su kao malo više popularni nego možda neki od nas koji nismo toliko popularni na društvenim mrežama. Kako njih iskoristiti? Šta ti misliš o tome? Da li ih treba iskoristiti i kako ih treba iskoristiti da oni u stvari budu promoteri tih nekih vrednosti, tolerancije, interkulturalizma, suživota, prevazilaženja ovih razlika o kojima smo govorili, kulturnih, političkih, verskih ili kakvi god? Svi se mi osvrćemo na influencere i rado slušamo njihov savjet, ali mislim da mladi mnogo toga usvajaju nesvesno. Tu spada i stil i ponašanje, pa čak ponekad i same stavove. Ako bi influenceri više pričali o empatiji, prihvatanju i razumijevanju, to bi malo efekta, jer smatram da influencere treba pozvati da koriste svoj glas za nešto više od samih reklama. Ovdje moram da dodam još jedno pitanje koje me baš onako zanima. Gledajući Novi Pazar kao sredinu, mi manje više znamo koji su to neki sad influenceri, da ih nazovemo influencerima, to su neke ličnosti koje mi znamo, na kraju krajeva nisu oni nikakvi influenceri, to su ličnosti koje mi znamo iz grada, ali su malo popularniji. Koliko misliš da te naše ličnosti lokalne možemo da iskoristimo? Da li misliš da ih možemo iskoristiti za promociju svega ovoga? Pa ja mislim da mogu. U našem području ima dosta razumnih ljudi sa određenim stavovima i smatram da se u našem gradu zaista dosta priča o tim problemima, ljudskim problemima kao što je neshvatanje i tako dalje. Tako da smatram da može sve to da se lepo upakuje i da se iskoristi u neku bolju svrhu, kao što je, na primjer, to pričanje sa mladima i razgovor sa njima, šta njih muči, jer zaista na mladima sve to staje. Dobro, imam još jedno samo pitanje za tebe danas dok snimamo. Šta bi možda bila neka tvoja poruka mladima generalno i u Novom Pazaru, možda i šire, kako da sačuvaju svoje mišljenje, kako da izgrade međusobno razumevanje i poštovanje na društvenim mrežama, ali ne samo na društvenim mrežama, nego i u realnom svijetu, u realnom životu. Šta bi bila neka tvoja poruka, kako graditi toleranciju, kako graditi suživot, to neko međunacionalno, na kraju krajeva međuljudsko razumevanje i poštovanje, koristeći sve što nam stoji na raspolaganju, od društvenih mreža do neposrednog kontakta u realnom životu. Prvo i najbitnije jeste da nauče da slušaju i da shvate da ne moramo svi isto da mislimo da bismo se poštovali. Prava zrelost je kad kažeš ne slažem se s tobom, ali cenim tvoje mišljenje. I da ne zaboravim da naglasim da društvene mreže prolaze, ali reči i utisak koji ostavimo, to ostaje zauvek. I smatram da bi trebalo da poručim da mladi biraju reči kao da pričamo sa nekim oči u oči, iako je to samo preko društvenih mreža. Dalija, hvala ti na ovom razgovoru. Bilo je zaista inspirativno i lepo razgovarati danas sa tobom i nadam se da, slušat ćeš verovatno podcast i nadam se da će ti se svidjeti kad ga budeš slušala. Hvala ti još jednom. Hvala vama.
Slušali ste još jedan zanimljiv razgovor tokom koga smo otvoreno diskutovali o položaju i problemima mladih, ali i o uticaju i ulozi društvenih mreža u promociji tolerancije i međuetničkog razumevanja u Novom Pazaru. Osim toga, nastavili smo da kreiramo prostor za dijalog koji treba da omogući da se glas mladih čuje. Na početku je već rečeno, ali je važno još jednom ponoviti, Interkulturalni podcast je deo projekta Kreirajmo interkulturalni dijalog koji akademska inicijativa Forum 10 sprovodi uz podršku programa Spark u Srbiji. Do narednog razgovora i slušanja, veliki interkulturalni pozdrav iz Novog Pazara. Interkulturalni podcast.